Birta kalang rapet aratu ana pansimi apransinil hinpen kardom napachreiro kardom non birta kat hanpon jibang nili jitramsa non birta thipi langponi sinang non kivang zikili khurpen ki APLC party to majo party pen sami pajirpu pelo mad alliance do delu pusi APLC tripi tum pen pachini pon Karbi Longri District Congress Committee atum pen methanga sai hemlong pherengke maikang nipon Jirikendeng first bira sai hem athengno long malsi thengpi kang hutum parun huba phita eng nam raikom saki tum che thenglong ledat LTM Senior Secondary School long High Secondary salang mission pin dun tum han karcho jai mek mission pen pachun pon pistol pen grenade pen bang hi tum siltol raikom sakri deng kachingnang non birtang ton pen puthot lang ponik sinak Aruni phai chok siani APLC tripi amai phu retired IC jaiga tharatum methanga sai hemlong pharengki amai ka nipon kedam chang MLA kiliga hutbangki APLC lapen Congress etum alliance du mate pajirpu pensi MLA kilik sami arjab dundo bontal bangsu angtar sami meo edition si thek long lo lapen non ke wangji MLA kilik hutban bangki APLC etum majok a party pen mate kaprek a party pen alliance to de pin pen methang jungjung pen si arjab dunang ji pusi APLC long klembang phu bang phie tum pen chingki chingbai ponder pen a phi bang ke APLC tripi amai phu retired IS jek thar pen sami non ke wangji MSC kili hurban ki APLC a party to majo a party men ta alliance to de pin pen methang jungjung pen si kili long sami arjab dunji pusi labang su pherengke amai long pen sami pa chini pon election that pen press atu malong nili lam ningge je pin lang pini kaningge ke la pohelo election ahut nili tu pan rat tong ni tu panang perem lo ne mate BJP ba ko manne RSS atu tong voting machine bang tampering that lo ne mane ko tampering polote pahe note that lo ne pilone ni tu pu pedet ko non pu thek that lo chini that ko non man ke bang mo phi ke klangi ke ma lai hui ta non neli phan ningje tu pu neli party atum ajaha atum nang pu olo ipu nang ningje tu puna pu ye ningje serak non na pen ningje tu puna pu abang ke election ke rem ke la congress tu men ke chelang apot ba akapre ka party tu men ke chelang o congress ter kalilo la opposition party tu apan ke chelang pen apot lo tu ti ni panang pulo la si opposition party tu pen APHLC tu la non ke wangji MSC election na bangke chelang lik pu nelitum apan not pulo la si nelita ahok alam ke aprang benta la jirpo ka chibi ke la MLA election na panana aprang benta la so jirpo ka chibi ke doverdi pu tu ni pu ta kali la si non neli ki pu kangtung ke lalo non MSC election ning tiklojoner ke bakti dolo la so MSC election na long bangke ni tu APHLC debt si klempo la pen pini pen ke APHLC debt si nilitum la rat debt ke jogja pan long le hey ke jogja pan ke do an account APHLC atum datsi nilitum klempo anut kaprek national party atum penke nilitum telang ledet ko national party pulote doolo congress lo BJP lo CPIML lo CPI lo ba ason kaprek ta dui lang mene halai hue party pen an tani tum telang ledet ko APHLC atum datsi klempo usi pini neli kapangda dahelo ala lapan kedam tang emlik lig hut sami APLC aphan ratum ningat theben ketchap
tudun tuana phan sami ke churu pajir panthu election kopia potong nili tum hana perem lone mata tum lone labang tu dam de si la rat atu APHLC aphan aning ke dok ra nang ke rap dun ra vote ta nang pidun atum an hala a vote pidet amat bang phalang hudak ta dulu hedi hala tum phan an sita la nang pi an atum han ke nilitum APHLC pen nilitum nang litum phan ning atlong pen chorolo la pen la pu an so se si nilitum phan nang rap dun tu bom jilang tu si nang litum phan ning thelu Arun ni phai trok siani Karbi Longri District Congress Committee atumpen amethang sai hemlong phenki amai kani pons MLA vote counting judet pen aphi bangki pang thek thi odlong nu atumpen petrol bomben Karbi Longri District Congress Committee a hemlong smi teng kingdom dudlo asuhut petrol bom ner ke ban long ponlo lapen ki thoila mate bosta ingchin rodlong rak happen si petrol dung simi ne pangchar smi pinang an ki long ponlo election kili huduke majok sami kerem ke haike dobek tu bonta la puson kache teng kheng bang ke chokchi la sup thak sami Karbi Longri District Congress Committee amai puro toning ti pen sami so dak pen rempon mai polo versi same asap o kedia la pagito rado ko kajani nali tumlong papa pegede la tema nili hemlong ani si election counting dat na jo adab ke theglong halada petrol bomb nang ke bardo near cap an petrol bomb nang ke bardo la pen inchin along bosta hai hui telom pakasi me ke kaite nang ke bardo alada khade rong nira rong hai kicho da belo silhai joine sinali tum along pen tong supa dang ke da lo otis tamme nali tum nona pordin tum nang hang pen ke bang pot nali tum ma cholo kilo je election result ke he kerem ke hai duji la bang si sarkar la pen government tum process lo la si isi alam bang ini sini nai bang ke je la hando je ajja da si no ke hai kerem dong tong tamme je jitu la son jitu ke claim ma mokha ba claim ke de nai la pen itum ki kedam chang MLA kili ga hut Karbi Long hini district along persmi Congress atum LSC long thomas mi arjab dunlo laso LSC long thomalong pensmi ongdung arad atum pen kachrat studun thega potsmi Karbi Long District Congress Committee amai puro toning ti pen kachru pajur pon lapan ki labang su MLA kili long ki hai tum afan sami kurbang lapan labang su MLA kili long ki hai duna bang kubang piduan sami rar phan man mesen per ke claim pon lote kirjmi pajir dunji lapen kurbang thu pajir dunji bon sami alang litum ki claim gedam ke chokchi long ki klar dak pen jong dunji athi Karbi Long Congress atum ki kai ki mata rat long se arjab dun thipji lapen rat pharman che song dun thipji buta Karbi Long District Congress Committee mai phulo bang su phan ki mai long pen ningje pon choro bang ke kado kabe Karbi Long long jitu kado kabe homosti long same jadi tum long dak ke dito district long ke form do kado kabe jitu ni tum ham bud nang ke tum an tha nili tum choro lo ni tum phan je laan ke siksa kan dong government missionary ni tum awe tangka poisa ben lo same ni tum phan mission of bud ni tum man kilo tum long lo lasi ni tum choro lo la pen ke bang jani bang ke je sarkar tum jitu प्रतिश्रुति की टीमों जते जन lang tum fulfill the claim piji la pen congress party sab ke evang jani akai tame rada tuma phan abirudhe a program long an magini tuma kai tame aja pidun ko rada tum ke claim ke me long an tin tum support ko wo fis tame jitu rada tum ke nang sot jitu ni tuma se chipado nang ya di mate tum chipado dun ko rada long se kai ke tame do ko se Congress Party la que acá está me di thanga principle la ideology do so teng se kai tumi aga tipo la pena so teng se rada long kai está me tam hanlo pini nang tumana ke palam ba Karbi Long sami inglong arlok thengpi theng prang clear sing a jok pensi kelang mi sami pin an ke thanglo lahai inglong arlok long ke du clear sing sang a thengpi apan pare kom dun ji apan busi state lapen ki KSC Forest Department atum pan sami Forest Department along chukomar atum phan achiklo janwangsi bainong sami pipon bomlo bonta Karbi Long lahai inglong arlok long thengpi clear sing a thengpi non bangki thengpi kang hutum clear pi ga jok pensi non maki lahai inglong arlok long sami non maki ning thaidang sampidang sonsi thek on long lo la sonsi West Karbi Long Kiruni South Hanrains ke parlopon Jurikendeng Beach Office athengnu along amatsi Forest Department atum pen ki pontang
theng pi chang thu kelang me leadership sap an pin lo bon same pang thek de the atum pen lai ki pon tang theng pi chang thu dor ki du same ani wang ma si kang hu pon sibi pa jeng tu an pin lo theng pi kang hu bang a park lit pe jok pan si non ma ke lai same neng thai bong ma san si thek on long lo labang so theng pi kang hu pon labang ki forest asai hem athenu along mat si theng pi simi kang hu pon lo bontala punat ingnom rai kom atum bangki theng long le de lapen khangdun thek theda son si nang manded forest department office made ingnam rai kom a department office a thengno along pen mat si labang su theng pi kang hu pon cha jongsi ingnam rai kom sai ki tum theng long le det lapen khangdun thek theda le butang te office pen khelung muchot inglong arlok long bangki ko son si ingnam rai kom sai ki atum pen smi theng pi kang hu phan ki thek long lapen ki khang thek po usirara tumpen thanpon rentilo jirikendeng forest beach office along interest bida singrong hang aphan sami aphong phong KSA tumpen chenglok kaprek prek ham phanga song tumpen sami thengpi ka huklit ya thak sami thandam do bon sami pini ani anta labang so sai bang ding contacted lapen khangun hekte son si na manda do la sila poson chukumar atma bhans ingnam rai kom asai ki atma bhan sami state lapan ke Karbi Longri Tamas Council Forest Department atumpen achiklo jonwang baindong ki pisami inaka son si na manda to busi ratum pen sami puthor karju pede pontu mukoilom gan milgep son tokbi Karbi Longri Abirta আমি পাইনটো সেভৰ কাৰণে তাত জংঘলত থাকিলে অসুবিধা হয় বুলি আজি ৰিকভাৰী কৰি আনি ইয়াত পেলাইছোঁ আমাৰ ওপৰ অফিচাৰে অৰ্ডাৰ দিছিলে সেই অনুপাতে আমি ইয়াত আনি পেলাইছোঁ পাইনটো মানে থেংক ইউ এইটো খালি কালি বুলি নহয় এইটো আগৰ পৰা হৈ আছে ইমান দিনৰ পৰা হৈ আছে এইটোতো আপোনাৰতো ইয়াত অফিচৰ ওচৰত কেনেকৈ আপুনি গম পোৱা নাই নেকি এইটো চাওক মই ছুটীত আছিলোঁ আগৰ পৰা হৈ থকা এতিয়া মই আহিছোঁহে পৰহিদিনাখন অহাৰ পিছতে কালিও আমি ডিউটি গৈছোঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা সময়তে দেখিছোঁ যে এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে তাতে যোনটো আপুনি ৰাতিপুৱা কৈছে যে তাতে ডিউটি কৰি আছে তথাপি এইটো ডিউটি কৰা জেগাতহে কিবা তাকে আমি ডিউটি কৰি 11টা বজাত ডিউটিৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱাহে ৰাতি আমি অহাৰ পিছত সেইটো কোনোবাই কৰিছে থেংক ইউ ajak dingkloi pen ratum aning ki hang west Karbi Long tengkra lang su along kidu LTM English School long semi HS first year pen HS second year donang jipu pensi kedam tang srina inkora pli aning kan hul ki higher secondary semi ipu pon lo lapen peneng srina inkora chok aning kan hul bangki bangner kep atum pen semi HS second year asarlang semi art stream pen tok dun lo lapen bangner kep ang bong pen semi ning nai chin kuluhu 92% pen pelong dun lo lapen ki first division bang troxi atum pelong dun lo lapen second division bang inut pelong dun pen si ke chingsi first base pen ke tok dun pen semi 100% pen sibi labang su salang spon dun edlo labang su 100% spon dun thega pot si lo than bang atum pen semi ning arong pen si arun phai troxi ani bang ki lo than bang atum pen semi salang yin dun atum phan karcho jai mek deng pon ada por phai khri si pen lun kilun pang cheng pon si LCM Higher Secondary School Headmasters Lin Dulu Teron pi ahin pen patri pi ponsi Loka Charlie Bom Klim Somar api pu lapen ke luthan bang atum ana phansmi kardom aja mek deng pon thulo la sofi ka tu ko be bangner kep SS salang ki unduna tum phansmi nong ipi pajir ponsi karcho ja mek deng pon laban ki ning nai chen kuluhu ahin pen sami LTM Senior Secondary School long luthan bang lapen api pu tum handa kachurolam thi pi pajir pon lapen ki non o wikimi tum Loka Charlie Bom Klim Somar atum phansmi apranga paprang dun pen Loka Charlie dun thekje phansmi puthot than pari tekang lapen ki jutsi alhi serpu Ajoy Boro Radasai Klambang Pu Longbir Teron LTM Senior Secondary School Administrator Martin Teron atumpen tame jumesen alam thi than tekang pon mane jongsi peneng srina inkora chok aparman LTM Senior Secondary School along sami class 11 aphan admission en nuji ninghang tum dolang mate Charlie dunji ninghang dolang putangti chiklo jon aphan apor dolang bosi freke thingnu petsi pachini pon bangso ja meglong sami alhui serpu amban pent abarim bortho High Secondary School Headmaster Ajoy Boro Radasai Klambang Pu Longbir Teron LTM Senior Secondary School Administrator Martin Teron Headmistress Lundulu Teron pi Maihon Teron Mohen Ronghang Lo Than Bang ki duan lapan ki isdent api pu tumna chitong dun pensi labang so jai mek mesen pen pachun pon Borthol ben great son tubung Karbi Longri Abirta. My name is Ningnechin Kholo. I'm from Banja, Karbi Long, and in this HS second year examination, I scored 92 percentage. Please just say some word about today's facilitation program. Well, it's such an heartwarming facilitation program they have organized for us. I really want to thank all the teachers as well as all the students out here for honoring us in this day. Thank you so much from the bottom of my heart, dear teachers.
Will you tell me what challenges do you face during your HS preparation? To be honest, as a student and as a human, there's no place where there's no challenges. And today, though I already passed out from my 12, but I feel like the challenges, I don't want to speak about the challenges now. In the upcoming days, when I achieve something big, that time I will share my challenges as well. What message do you want to deliver to your junior? Well, what I want to deliver to my junior is that, as I have already told in the program, that keep trying, face your challenges, and that is your success. That's what I want to tell. What is your future in? I do aim for civil services exam, and I'll try my best for it. Lastly, I want to ask you one question. For whom do you want to thank for your future, and what do you say for your HS success? Well, I really would like to give my credit to God first, and then I like to secondly thank my parents for always supporting me in my studies, and thirdly, I want to thank my teachers. And what will you want to say some word about the school? Well, there's so many things I want to say about this school, but I'll shorten it up. Well, this school has given me so much hope, and this school has built my character as well. And this school, when I first came, I hope that this will be the place where I will chase my dreams more further and where I will attain more success. And today, after I pass out from this, I could definitely say that this school has always been the best place where I learned so much more things. So that's what I want to say. La so program bang la puelo je higher secondary class 12 arts ke first batch lo la pen first batch ang bong la ke 100% result lo la pen ang bong bangke inu da bangke 92 point something percentage la sansi pass pon lo kasi inu da bang second division ang paramba ba thoksi to bangke la first division pesi pass pon lo la si Karbi ding olo tema labang so school parents atuma demand pen ka do we je higher secondary do nangi pulo kasi do pen non ka do we cherap chito pen me ponsen la so si thek pon long lo kasi pinia bangke je non ka por hi bom atuma phan pusita ning ke ru ma son lo baka churu son lo kasi la so program ba ga thik pon lo Tuman na kung sa kero pipa dir poning tuma lage first che thanam yi pulo ante lage students lo la pen teachers atum lo la pen sumar apia po tum lo o sumar apia po tum ta school phana ning kachi the mata confidence ke do pen si la dak nang toy dun lo la pen nang toy dun pen a result ta ke me la tun thek mon long lo ko pining na kini next KPR tuman bang next KPR tumang bang kep baga hisab do la pen non admission and bomb ke pine bang kep kri si la son ke do bomb lo admission to bomb mane yang jago first year admission ki hunja tum ningan bangolang sudah apor do lang okay first year phan ke apor do la la chik lo yon gala pula ben son si apor do ko la Kedam tang arun ni phai chok ani ada por phai plira minute song ke bapor malom Silchor Raikom Saki atumben Lokhimpur police station ke parlopon Silchor Ramnagar angkang along kir ke kro siding ponlo lapusona por hut FCI road along ke do Lisbon ke do bom ahem along pensami Raikom Saki atumben Kurugram si labang so ahem along pensami 9mm pistol Italian made lapen helium mukereng lapen ki Chinese made grenade semi along ponlo labang suri simpen kacanang cek atumo pansami Lokhimpur police stations along case number 64/2026 under section 308A BNS section 25(1)A arm X pa bon ponsi neping nang pon cek lo labang suri simpen kacanang cek atum inut bangke sursu inut bangke supinsu bangni ta Manipur surpisi pang thek pon lo Raikom Saki atum pa labang hi phanda spreading ponsi non klardak alam kichini ji phansi non karjupeter toga siding pon bomla Pini Abirta ki lan sikyang ton peninglo si Domi thakmi kardom